Kemananya ye si El? Kok tidak datang-datang? Eta masih jomblo. Samperan ah. Woi jomblo. Hei, Keur naon sih di dieu? lieur aing setiap malam minggu eueuh nu apel ka imah aing. Ulahkeun dia nu lieur, aing ge lieur meuli bedak ge. Nu meulikeun. Aduh, lieur urang teh. Hoi, keur naon dari ya? Si Denok, biasa be keur ngerumpi, ieu para jomblo. Hei geng ngiluan ngerumpi sarua yang jomblo. Hayu hayu hayu. Diuk. Di kamarana. Bananya dia ke bawah ilu. Oh dia lo ngomong ilmu dia jeung kami. Tuh ilut yo, kan orang sapaket bener. Ayo naik deh. Lalu bang. Bos, belanja mati di dulu. Pas kebojing. Ih, Ikang gelis rut. Aduh. Gagal fokus atuh gua ini. dia nu mawa sih ye, nu mawa. Yo. Gelut nih. Balik deh. Mundur dari balik. Heula mending kieu bae dia. Ana dia taruhannya aing pabenang-benang tabrak tilu. Boga duit berani da taruhan. Ih, dia gagabah. Lamun aing eleh dia jadi bosna. Tahun aing meunang. Dia jadi bosna. Bagai. Nek samira ge mau menang lawan aing mah dia bodoh. Neng lagi pada ngapain ini Neng? Neng, aku boleh diuk nggak Neng? Ih, Bo, karedok be dia mah ngomong pajejit gitu. Neng, jangan dikasih diuk. Bos, ngomong na ulah pajujut. Sebe tamayul dia mah. Kayak iya pan, non siaran kerah isin, karak pertama nu lebih kang gelis. Ih, wajar be pajejit. Ya mau ngomong. Si keboga sama pajejit lain. Belat. Ya udah sini pada diuk. Diuk. Coba geser Neng, jurang rada gede. Bos, ya goblok amat. Tuh, yul, si kabo tuh. Udah ting awak nung usar, eser. Oh, kira dia pura-pura nang tuh. Ih, kabo tuh. Dia. Ih, Neng, karan kamu siapa? Bos, ganteng. Ih, dia mah cicing baik nih situ nyawa naon. Neng, karan kamu siapa? Nunun bang. Udah daek nih, bos kami purut. Goblok amat dia. Ih, oh, lu didenge, ieu mana lemet kene teh nyawa naon. Dong kumaha gitu mulut. Yang cecurut. Goblok dia babasan dong cucurut be. Dia mah cicing bae teh nyawa naonnya. Goblok teta si burut. Aing hayang lagi abadi itu. Aing maya. Pesting lah, nu ya lumayan. Tanya heula. Neng ngaranna siapa? Panggil bae El, Bang. Ih, kebeneran AG Al ngaranna.
Ih, berarti Al Elul dong, anaknya Ahmad Dhani. Terus dulunya siapa bang? Siapa ya dulunya? Bohong neng, orang ngarana bedul. Ih, dia letik-letik. Bohong Neng, jangan didenge, itu masih atletik. Ya bang. Iya. Kumaha iya? Penyaho orangnya kumaha? Iya, ternyata mah terserah dari ya. Eta cek budak leutik burut. Si iya ge sok budak leutik ngaranna bedul. Karak deket bae geus ngabungkungnya. Geus tah hayu urang kabur bae. Neng, mau pada kamar Rana. Kemana itu Kami mah mau pada balik. Baru kenal udah pada ngebohong. Kan, Ayo, gara-gara anak buah dijajing. Ih, gara-gara si tuyul. Ih, unyak ke si tuyul kabeh Cara kabeh. kemet deket cing aing. Saya lah aing tangan tuyul, unyak ke si tuyul kalau mah. Mana deui jeung Tangan tuyul orang. Angkat doangan kartu aing dibuka kieu. benang kok aing. Istiraan. Segera selah ge. Terut, awas monggok kayak gini ngadorong. Tapi dia mangaran nama terkolot. Bo, mana di kamu tadi? Wah, dia di kamu tadi, gara-gara dia pu kamu tadi. Nah, ini apa beda aing ngaranna bedul? Dia di ngomong-ngomong burut kaing. Goblok. Tereh benang ku aing. Dia anak buah aing malah. Udah lah banget aing ya. Aing jomblo. Kamu aing. Aku kahulang aing lupa dulu habis dia.